nyuma y'uko ikibuga cy'indege giherereye i Goma kiri kuyoborwa na AFC M23 kigarutsweho mu nama iri kubera i Paris mu Bufaransa, yewe irimo ibihugu bigiye bitandukanye, ariko cyane cyane yatumiyemo abayobozi ba Afrika harimo na Perezida wa Congo, Perezida Chilombo Tshisekedi. Iyo nama rero ikaba yemeje yuko cyangwa se Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ndetse n'abandi bagiye batandukanye bakaba bemeje yuko ikibuga cy'indege cya Goma kigomba gufungurwa bitarenze ibyumweru bibiri, bityo rero ngo mu rwego rwo kugira ngo bageze ku baturage ubutabazi bw'ibanze ndetse n'ubufasha bukenewe mu two duce AFC M23 yafashe. Bakaba bemeje ko kandi icyo kibuga kigomba gufungurwa mu byumweru bibiri bakimara gufata uyu mwanzuro, bivuze ngo ibyumweru bibiri bazaba bafunguye iki kibuga cy'indege. Ariko rero AFC M23 ikaba icyo cyemezo cyafatiwe mu Bufaransa batacyumvishe habe na gato, dore ko bamaze gusohora itangazo rigira icyo bibivugaho. Burakari bwishi umuyobozi w'ihuriro AFC M23 abona intanga nawe akaba agize icyo avuga, cyane cyane abinyujije ku rukuta rwe rwa X. Abandi bayobozi bungirije b'iri huriro ndetse na Bertrand Bisimwa nabo bakaba baje bunga muri rya Colonel Nanga bavuga ko ibyo bitazashoboka habe na gato. Unje ubana nanjye nitwa Mupinga John Peter sivuga kuba ingene Mupinga Empire ukunze ibyo dukora, ukanda subscribe ufungure n'inzogera, hanyuma duhe like na sharing na video kugira ngo tujye tubana umusikuru wundi. Murambi gushimira wowe ukoze subscribe, umuntu w'agaciro, umuntu w'amagabo, ariko n'ubundi tuba twiyubakira ubu bwami bwa Mupinga Empire, ariko YouTube channel nayibahariye ari iyanyu. Reka ngaruke mu masegonda make tuve imuzini muzingo by'iyi nkuru, dore ko bamwe batangiye gucika ururondogoro na leta y'u Rwanda nayo ikaba igize ikivuga cyane cyane kuri fungurwa rw'ikibuga cya Goma, dore ko bavuze yuko batabyumvikanyeho, yewe nta n'ibiganiro yaba ku ruhande rwa AFC M23 ndetse no ku ruhande rwa Congo ngo batigeze babiganira habe na gato. Reka ntizimbye mu magambo rero mu masegonda make ngaruke tuve imuzini muzingo iyi nkuru yose uko yakabaye. Rero yari iri kubera mu Bufaransa, bamwe bacitse ururondogoro bemeza ko ibingibi bitari bikwiye habe namba, dore ko ku ruhande rwa AFC M23 yo itari kubyemera habe na gato, cyane cyane ko ngo ari ibintu batigeze beganiraho, yaba mu biganiro byabanje, yaba mu biganiro byabereye Doha ndetse n'ahandi batigeze bagaruka ku iki kibazo cy'umutekano w'indege za Goma, cyangwa se ngo bababwire ko hari abaturage bakeneye ubutabazi bw'ibanze. Ariko nanone nyemerere tugaruke ku itangazo AFC M23 yo isohoye ryasinyeho n'umuyobozi w'iri huriro AFC M23 nyine Colonel Nanga. Bagize bati twebwe na rimwe tuzashyira mu bikorwa ibi byemezo bigenda bikihererwa bigafatwa n'abantu yewe badafite aho bahuriye n'ibi byaganiriweho, cyane cyane ko ngo icyo kibuga cy'indege kiri kugenzurwa nabo atari Congo iri kukigenzura. Bagize bati kandi ntabwo tuzemera na gato ko izi ndege zigwa ku butaka bwa Goma, ko babukoresha baturasaho ndetse bakarasa no ku baturage. Nko mu minsi ishize mu kiganiro nabashyiriyeho uno munsi umanuke uhita ukibona, urareba ukuntu zimwe muri drone zirasa mu baturage ndetse mu basirikare. Hanyuma rero AFC M23 ikabivuga ati ntabwo twakwemerera ko bazana izo ndege zabo ngo zigwe ku butaka butugenzura, dore ko ngo bazikoresha bongera guta no kurasa ku Bertrand Bisimwa. Akaba yagize ati twe ibyo ntago bitureba habe namba, cyane cyane yuko nitwe tugenzura aka gace, natwe tugomba kubibemerera cyangwa tukabihakana. Sinumva rero uburyo bajya mu nama bakiherera bagafata imyanzuro batabanze no kutubaza,
cyane cyane ko kandi tutigeze tubiganira yaba mu biganiro byabereye Washington DC ndetse n'ahandi heshi yawa Doha muri Qatar, kandi ko aribo babitangiye mu gihe batangiye kujya baturasaho bakoresheje amadrone. Rero bashobora kuba hari rwo rwitwazo rwo kugira ngo babone uburyo bazajya bazana mu basirikare babo, ndetse n'ibyo bari kwitwaza kandi ngo baje gufasha imbabare ndetse n'ibindi bikoresho ngo bazane nta bikenewe, kuko ubu ngubu aho twafashe hose abaturage bameze neza, yewe nta butabazi bw'ibanze bakenewe habe na mba, dore ko ubuvuzi yewe bw'ibanze buhari ndetse n'ubuvuzi rusange buhari, imiti yose irahari, ndetse ko abaturage babayeho neza. Leta y'u Rwanda nayo ikaba yemeje yuko iki cyemezo kitari gikwiye, cyane cyane yuko kari agace kari mu maboko ya AFC M23 kandi ko batigeze bayiganiriza habe na mba. Umva rero uburyo bakabaye baje babaturaho icyo cyemezo kandi bataranabibaganirije ngo babyemere cyangwa ngo babihakane, kandi bakaba babikoresha mu rwego rwo kwitwaza ngo kuzana imiti cyangwa se ibindi bintu, nyamara bari kwambutsa ibimara abaturage n'ubundi. Kandi AFC M23 yo ikaba yagumye kuvuga yuko kandi hano hantu iminsi ishize abaturage bamenembwe ndetse n'ahandi bamaze iminsi bagabwaho ibitero nk'amadrone ari kurasira Kinshasa ndetse n'ahandi mu gihugu by'u Burundi. N'ibyo byemezo kandi bikaba byemeza yuko ndetse imwe mu mipaka cyane cyane umupaka w'u Burundi nawo bagomba guhita bawufungura, dore ko AFC M23 nariyo yari yafunze imipaka yaba uyihuza n'u Burundi ndetse n'umuntu winjira mu bice bya AFC M23 ukaba ugomba kuba afite uruhushya ruteho kashe ya AFC M23 cyangwa se passport n'ubundi ya AFC M23. Colonel Nanga akaba yavuze yuko mu gihugu cyabo hari umutekano nk'uko we mu magambo yabyandikiye kuri X, kandi ko nta kibazo cy'umutekano bafite, yewe n'ibyo bari kwitwaza ngo gufasha abaturage nta kibazo abaturage bafite, nta nicyo bakeneye. Iyi ngiyi ni Mupingaji Empire. Rero kandi subscribe fungure n'inzogera kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi, reka ngaruka mu kanya ngo handi makuru nkubwira uko bimeze hirya no hino n'ibyo muri Tanzania byo bikomeje kugenda gute.